Sigurno znate da se Xbox kao gaming konzola nikada nije proslavio na japanskom tržištu, a kako i da se proslavi kada su tamo giganti poput Sonyja i Nintenda sa svojim konzolama i ostalim čudima. Ali izlaskom Xbox One S konzole trgovci u Japanu su smislili sjajnu priču kako bi prodali ovaj uređaj. Naime, oni je uopšte nisu promovisali kao igračku konzolu, nego kao jedan sasvim drugačiji uređaj, tačnije kao najjeftiniji player za reprodukciju Ultra HD Blu-ray diskova, odnosno 4K filmova koji se nalazi na ovoj vrsti optičkog diska. Xbox One S konzola to svakako jeste jer posjeduje mogućnost da ovu vrstu optičkih diskova reprodukuje bez ikakvih problema, ali po znatno nižoj cijeni jer su klasični playeri za 4K filmove znatno skuplji. Ono što dodatno ide u prilog potencijalnoj prodaji Xboxa na japanskom tržištu je i to što PlayStation 4 Pro ovu opciju nema. Nakon ovoga što ste čuli, jasno je da se Xbox možda nikada neće proslaviti kao gaming konzola, ali zato kao Blu-ray player ima veliku šansu.